Reka tugaruke kuri ya cano yacu. Aka kanya tuvugana ibintu birakomeye ku isi nyuma y'uko Iran itangaje ko ifunze umuhora wa Hormuza. Ibitangaje nyuma yo kurasa mu bihugu bitandatu icyarimwe. Leta ya Iran yagabye ibitero mu bihugu bitandatu byo mu burasirazuba bwo hagati, ihita inatangaza ko yafunze umuhora wa Hormuza. Ibi ngibi bibaye mu gihe intambara hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gukaza umurego. Ibi bitero byabaye nyuma y'ibitero bya misile n'indege zitagira abapilote arizo tuzi nka drone hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ko ibintu byongeye gusubira irudubi, ibintu byongeye gukara. No kuvuga ngo ibiciro bya lisansi, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigiye kongera kuzamuka. Kuva kuwa 12 Nyakanga ibihugu byatangaje ko byibasiwe n'ibitero bya Iran ni Qatar, Oman, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Jordan, Bahrain ndetse na Kuwait. Ibi bihugu byatangaje ko kandi byaburijemo ibitero bya drone na misile za Iran. Ibi bitero ngo byerekezaga ku birindiro bya gisirikare cyangwa se ahandi hantu hose habarizwa ibikorwa bya gisirikare cyangwa se ibikorwa ibyo ari byo byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru akomeza avuga ko Iran yavuze ko ibitero byayo byari bigamije kwibasira ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri ibyo bihugu tumaze kuvuga haruguru. Ingabo za Iran kandi zatangaje ko zasenye ikigo gishinzwe kuyobora ibikorwa bya gisirikare n'ahabikwa drone muri Jordan, zigatera kandi ahari radare zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikoresho bya misile muri Kuwait. Amakuru akomeza anavuga ko kandi zateye ahari indege zose n'ibikoresho byo kongera lisansi mu ndege muri Oman ndetse n'ikigo gishinzwe gusana indege n'ahakorerwa ubuyobozi bw'igisirikare muri Qatar. Nyuma y'ibyo byose Qatar nayo yaje gutangaza ko abantu batatu harimo umwana aribo bakomeretse bitewe n'ibice by'ibisasu byaguye nyuma y'icyo gitero. Yakomeje ivuga ko Iran ariyo igomba kubazwa ibyabaye. Ni ukuvuga ngo Iran ni igomba kubazwa n'amategeko ibyabaye. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zakomeje zivuga ko ingabo zayo nazo zarashe drone na misile byaturutse muri Iran. Ibi ngibi bibaye mu gihe Bahrain nayo yatangaje ko ibitero byinshi by'indege za Iran yabihagaritse. Jordan nayo nyuma y'ayo makuru yaje kuvuga ko yahagaritse misile enye zose zari zinjiye mu kirere cyayo. Ikomeza inavuga ko kandi nta muntu n'umwe wakomeretse cyangwa se ngo hagire ibintu byangirika bitewe n'icyo gitero. Urumva ko aya ngaya ari amakuru leta ya Jordan nayo yatangaje nyuma y'ibyari biri kuvugwa ko nyamaze hari ibintu byinshi byangiritse muri Jordan. Jordan yaje nyuma ibinyomozi ivuga ko nta muntu n'umwe wigeze ukomereka cyangwa se ngo hagire ikindi kintu cyangirika bitewe n'ibi bitero byahagabwe. Ku rundi ruhande noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Amerika nayo yagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Iran. Yagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Iran kuva mu ijoro ryakeye ku munsi w'ejo kugeza ni ku munsi w'ejo bundi kugeza ku munsi w'ejo hakeye, ku munsi w'ejo hashize. Iran yatangaje ko yahise ifunga umuhora wa Hormuza. Urumva ko
Ibi ngibi ni ibibazo birimo kwiyongera hano ku isi, ku buzima bw'abatuye isi muri rusange. Mu gihe ibitero byakomeza, Iran yatangaje ko yafunze umuhora wa Hormuz. Iyi ngiyi ni imwe mu nzira zinyuzwamo ibikomoka kuri peteroli bingana na 20% byerekeza ku isi hose. Ni ukuvuga ngo peteroli yose ingana na 20% ikoreshwa ku isi hose inyura muri uyu muhora wa Hormuz. Ingabo za Iran kandi zatangaje ko uyu muhora wafunzwe nyuma y'uko hari ubwato bwari bunyuze mu nzira itemewe bukaraswa. Nyuma y'uko ibingibi byatangajwe nyuma y'uko hari ubwato bwarashwe bunyuze mu nzira zitemewe. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zivuga ko Iran idafite ububasha n'ubushobozi bwo gufunga uwo muhora wa Hormuz. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje zivuga ko ubwato bukomeje kunyuramo. Ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri ako karere babwita CENTCOM, ubu ngubu bwo bwatangaje ko Hormuz ari inzira nyabagendwa ku bwato bukora ingendo zemewe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yahise avuga ko umuhora wa Hormuz ufunguye ku bwato bukora ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo kuva intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran yongera gukara, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byahise bizamukaho 9%. Urumva ko ari umubare utari mukeya cyane. Kubera impungenge z'uko ubwikorezi bwa peteroli bunyura muri Hormuz bushobora guhungabana. Urumva ko rero ibi bintu bishobora guteza ibindi bibazo bikomeye ku isi muri rusange, kubera ko murabizi ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli iyo bizamutse, n'ibindi biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye nabyo bita bizamuka. Reka dukomeze dutegereze turebe uko ibintu biza kugenda. Gusa icyo wamenya ni uko ibintu byakomeye, ni ukuvuga ngo ibiciro bya lisansi byahise byongera kuzamuka kubera ko iyi nzira ya Hormuz, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuvuga ko ari inzira nyabagendwa, Iran yo yamaze gutangaza ko yahafunze burundu. Ndagushimiye cyane rero wowe wabanye natwe hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Njye wabateguriye aya makuru nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Wakoze cyane, reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Gusa amakuru yo uko ibintu bigenda bihinduka uragenda ubikurikirana 5 kuri 5 hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Ndahari ku bwanyu kugira ngo mbahereze amakuru y'ubwenge. Ndabakunda cyane.